Kanyang laki din! May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod, kat saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, Panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare Giano. awan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan a lumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawem. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay, pagyaman ako na, gaputay may kahani. Awan ang yaman na, honey. Itayak pa nga gururekan ka. Kung naklakid din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kung naklaki din no saan ka nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawin mo. At dalaang napatag-anapan na, puldo. Unay daytan napatag-anapan na. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak.
Basta adda na pa na. Normal adamaga ka ta asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day ta pa nagsao-saom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw, lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, ngagro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag tinaga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Isu asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time. Kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarasarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Ah, aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan ama kapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day a babae anya. Di na mauray ama palabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria? Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel,
Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaarami di awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kasta gayam ti bagbaga ni Gurya, mare. Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nilakay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan na, mare. Kasta kayam der aramidin da agorya nana? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay da agorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, hinanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaoy.
Anya? Oh, mamati ka. Iso abagbagam ti asawan. Sana nasaya at tikas jay nga aramidin na. Salbag ini ti kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-serbeg, kuna mo na. Kapota da serbe, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagak pa lang nga asawam, ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Nay, anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidihan mo. Amo kon di amin, may papan ka na kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, mate. Inya lagi din. Ay, anya laki dinabiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamatan amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong agpagaasi. Gorya, kumare. Mare, Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti makatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka, iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha! Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagam pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wano dwa tawan nilakay ko. Mare, Nagadwa sa om, ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay kuma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanyak. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agdego sa kuman, ngam awan madgayam ti shampoo lakay. Ay katin kan agumatang i-gestor ni Nana Piling, barang nakalukat. Agdi gusak matlaang inton madamdama.
Ay, sapay nagbarat ti panahon apong managna ti kalsada. Numasadot ka akat inton malam kanto na mapan gumatang. No tay awan ton ti init na. Si kakit Dimot, makadigdigos ako niya. Ala akat yanos mon ati mapan gumatang. Ika man nga rod alaan ti wallet ko di kwarto. Tay nakgumatang iti shampoo. Ay, parikot ko nga rod dahito dandraf ko nana. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya di ta nga inus-usar ko. Ngam adalat ta. Inaldawak mo nga agdigos. Ay kastaak mo't iday. Ngam kaasi na. Naawan mo't itan. Nadalusan ti ulaw. Isu na laang ata. Inubanak mo't tan. Parikot ko talaga no anya nga ta ti pangikat ko iti dandraf ko nana. Anya nga ron tigatangam asyampaw balasang kaw. Tayman pink a sunsilk nana. Kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk. Kan innam lang asa siya a keratin. Ala, mabiit laang balasang kaw. Ay wan gayam nana. Innam man pa asa siya a clear. Shampoo nila kay ko. Adto'y ti shampoo kan keratin mau. Adto'y matikler a shampoo nila kay mau. Balay 192 amen, ti bayad na. Nagbara ti panawan ngam pumanagnakamot maray. Anya ngay day taimat mau. Ha? Eko shampoo dahi ti mare. Napan ko ginatang iti store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Wana, tapno makadigos ka matan. Kanay, makitkitak day ta dandraf mau. Ha? Ay, kwa. Wan nga rod mare. Parikot ko launay no kasano ang maikat. Amangan kit dimot no saan ka ngamin nga agdigdigaw. Si Suakasta. Si kakit dimot mare. Saan mat akasta? Inaldawak mo nga agdigos ngam talagang nga dalat ta. Oho, no inaldaw ka nga agdigos, saan ka kumaamaadaan iti dandraf akasta. Ti kunamkit day, ingga nakalaang bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawan. Ngam saan ka pa nga agdigos ma iti tinaldaw. Anya lakit din. Ay. Nagturin mo tin na di nga ay da. Anang ibagakan kay tikas tamare. Ay, wan nga rod mare. Dilawan na mo ti dandraf ko. Inaldawak mo ta talagang agdigos. Ngam adalat ta. Ti shampoo nga susaram day tamare. Ang mga nusano madakaalaan ni Suakasta. Ay, impadas ko mat aminan, mare. Ngam awan latta. Ipadas mo nga ta di fresh nga aloe vera mare. Mayat ka no ray jacket. Sigun ka rin nakapadas eh. Wan man, mare. Ipadas kong to man wada pangalak iti aloe vera. Tapno saan man adilaw-dilawan ni Aida ti dandraf ko. Uy, nakababain mat kun kwa na. Ay, salbagkit nila niya babae Kung didilaw iti dandraf mo, ngam saan namat na masolusyonan tinagbangsit nga anglit na. Anya? Katuan man, nagbangsit ti kilikili na dadya babae. Ore kalkalpas na nagdigos kat maangangot lata. Ore adayo pa lang kat maangangot tayo. Sabagay. Saan lang nga si katinang kaibaga kanyak iti day tamare. Ado tinang ibagbaga kanyak. Ngam nagululi yung makaklaang. Nyalakit din. Isuasan man akong didilaw na dyan. Na magkapay ata, agif effort ka. Tapno may kat mo reta dandraf mo. Hangam ni ay dangay kuma. Anyalakit din kunak manen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Isuakas dyan sana may ikat ti dandraf na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit dimat. Saan nala siguro akaalaan dagiti shampoo nga us-usarin na. Isuakas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na. Anya lakit din.
Anya? Di naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan. Kurang na langan mamindwak nga agdigos. Bigat kan malam. Nagado mga imbagabaw. Anya lakit dain. Di lagbain day dyan nga ami. Kundi papintas na rumwar. Nga madamat dandraf na. Ne, anya ka di man hindi tang ibagbagamay da. Nalawag mat siguro tinangag mo, anya. Anya kalakit din, Borsyo. Ti kunak, ni Ame, kundi papintas ngam adamat dandraf na. Oho! Ken, anya kumati parikot mo iti dayta. Awan mat kit de. Isu na lang, ta kundi papintas nga rod. Anya, Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandraf na. Ti awanan bain? Saan naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos? dayta ti bagbakin ka ida. Naglaing ka agdilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi, di mo mat ammo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyonak iti bagik, Borsyo? Ay napaw, pakawanam. Anya pa lang ngay nusan, anday talagbangsi nga anglit mo. Anya? Ni Ami. Araramidin na ti amin. Tapno maigka ti dandrap na. Ngam si kamay, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw. Kasala kalapusa. Ngam day tabukod mo ang lit. Nagbangsik. Salbag day. Kasla at nakita ka mula ni Eloisa nga aloe vera iti arubayan da. Adda nga tangag paiso lakay. Padasa man ti mapanidya inton malam, bakit? Wan man, mapanak langan barang adda. Dumawatak iti ure manulaang abulong. Dumawat ka mo tin ay ti mabali na maimula, tapno adamot imulam. Ay wana, tapno sana ka nayon adawat, agmulamot. Ala, inka dumawat barang iso ti solusyon na reta dandraf aparikot mo. Ay, sapay la ko mga rodlakay. Sapay la ko mataisun ti solusyon na. Ho, nagpipintas mo tan tibuay na taimot mong aloe vera, mare. Aywan mare, nagpipintas nga ron. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. Hoy, naimbag man ta da aloe vera amulan na, ha? Wan mare, nagdawat akmot tin ay iti mulak. Tapno sa anak akanayon at dumawdawat. Ay, wala, mare. Ay, barang isumot ti solusyon tinabayag aparikot ko. Effective day tamare. Ado, tinakapata sa amang ibagbaga. Iso at yung saram na shampoo. Wan mare, kat pagyamanak una iti panangirekomendang. Ay na, mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga aloe vera nga imot mo no sagpaminsan kamot nga digos. Anya? Kurang ka lang iti digos. Iso nga dadandraf mo. Anya lakit din. Amom si Kaida, aglablabas ka mata na. Ar-aramidak ti aming tapno maikat ko mati dandraf ko. Ngamsi ka, dahil kaanglit mo, di ka mayaramidan iti solusyon tapno maikat ko ma. Anya? Naguyaw ka nga agsasaw? Naimbag kumamot na nadalos ka unay. Tapno mo man niya. Uray ito'y adayuak pa lang. Mang angot kon ti bangsit ti anglit mo. Nagbangsit? Ay, jak may spelling ti bangsit na kunak tumat. No, dahil ta kumamot pa nagdildilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamid iti wagas tapno maikat mo dahil ta. Anya lakit din. Ne, kasla sa bali matan ti turong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka, di ka pwede pa nagsasaom. Ha, salbag ka pa lang. Oh, apay makaungot kay timbaga ni Amigan ka. Kadpud no, may. Ne, siyak ti asawam, ngam day jay pailang a babae ti kanunungam. Ibagam laang, Bursyo. Anya. Sana siyak ti kasta-kastam Pudno mo timbaga na kin kasan aya. Ha? No day ta pa nagdildilaw mo kin ko ana.
Kat iso kumamatin ti oras mo pa nagbirok, iti pangikat mo itang lit mo. Nasayat ko ma. Tauray siya nga asawang, diyak magustuhan ti payod mo. Bursyo! Nagpangsit kayo na. Siya ako ng asawam ti mangibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas wano. Anya dita. Salbag ding. Anya? Tawanin Sigurado akas taunay naguranakan ka na di nga ay daga iti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lakay. Uray guraan nak ititong palbiag. Lakit di na ibagak ti kahit kung ay baga. Ha? Dilawon nan tumot nga may di dandraf ko. Ngam ti anglit na. San namot ang masolusyonan ako na. Ay, Anya lakit di nga minan na di apapay. Dilat agulimak na da makita na. Masapula dilawan na pailang. Ay, maminsan pa'y masabat ko sumana o takitaan na. Malaksid iti anglit na. Ibagak paikit din asaan na ang masolusyonan ti paklab na agong na. Anya? Anya lakit din. Nauli magkakmat. Gamno kasken ko na adilaw. Ay, tutupak Apay tulok ko ayamot asyaklatan ti dildilawan na. Oho! Oy, gusto lang natin nga imbagam kinkwa na mare. Aywan amare. Di mo pala inayon, ang malaksin iti ang lit na. Solusyonan naman kuma ati paklab nga agong na. Ibagak ka talaga dayta. Maminsan pa'y amasabat ko asumana umare. Ay, una yan niya ay daaya. Baka pangariyat na mabae. Ay pudno dayta. Ididamo asumana o. Binaybayak, takunak no agtal na. Ngam intultuloy namot ngamin. Ay pinagsasawa ko na. Gusto lang, mare. Maring agnakam, tiawanan bain. No agnakam pa'y Ngam panagkunak saanin. Intulang nantikas di nga aramid na. Aguyaw itipada na atao. Ngam saan namot ang makita ti bagi na. Saan na lang tulang? Isupay ka din ti dara, ngagliklikaw iti bagina. Ti kinamanugayaw na, ngam nagpigsamot ti anglit na. Paklab pa iti agong na. Che! Anya? Gumatangak man iti tawas, nana. Nay, itaman pa, yan nalagip mo ti gumatang iti tawas, sika, ayda. Huwan, nana. Nalagit na tapi nagaan ngamin ni Ami. Ha? Pudno mo timbagak, saan ka di ayda? Anya? Ang gusto lang na ita. Napanunot mo lang ti gumatang iti tawas. Tapno masolusyonan na ita kasla kanal, wano na bang pangsit pa ng kanal ng anglit mo. Anya? No, dapat kumati mag-atang nga pang-repair ti agong, gumatang ka kumamutin tapno may simpam na ita paklab ng agong mo sa labag ka. Unay ka matan nga agsasao, sika bakla. Purno ti pagbagak sana ya, anya lakit din. Adayta, no saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat amakangag iti kakastasaw. Nana, manyagay ita, naglakadala nga ibagakeng ka ti kinabangsit ti anglit mau, saan da na may baga iti nasaya at awagas, tasi ka amis mau naglaing kamat nga guyaw. Ala, anusam ti sao ti tao ken ka, gaputa basol mo matlaang. Wan, nana. Aklunak dayta. Aklunak ka nagbidduta. Nasaya at no kasta ayda. Hala, mabiit laang taykan ka ititawas. Uray saan mo abayadan. Ilibre kaun para ken ka. Anya lakit dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manain. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay jakamukan ka. Sadak ba't a chismosa? Saan matlaang a chismosaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta. Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day dyan nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada tinang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da kendi kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayin ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Jack malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na tawan langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsud ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano addaam mo da. Wana nang. Siya kung timaka mo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no? Di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak
man no agbirok ka iti pagtrabahuam. At dati pag-aplayak inton bigat nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado. Isuro ni Manang Angelica inton bigat. anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisinlingad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anya ti ko nabitayan, Angelica. Agidan kayo kanibuba at ngagpasentraw. Wan nanang. Iti ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang, saludsudan na mo't aminan. Ada isurok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidag ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam, saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang, danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay kat mayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamaabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga rudan na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy nga min nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Dinakman ululbodan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Ag saludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad pat yan. Saludsudak iti boss yo. Wen okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo. Itid ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Di bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ang bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagakin ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Ada ka na nakakita ka na Angelica kan bobot iti sentraw.
Anya? Naka-HHWW da kanumay. HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ng tilimod a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga, no adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jak kayat ti Marites a manugang, tatang. Jak itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jak kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kaya't mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pailaang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Huh? Tijak pa'y kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismosa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. Adda relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa'y kitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bubot a mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bubot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bubot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bubot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak day nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta.
I-break mo dayjay a babae. Tano saan? Papanawan kan dito'y balay. Di mo ipilit ang makisina ni Bubot itinobya na, nakaw. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Ang mga matno po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na, anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to maya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida medjay. Kagura na kalangarudan ni nanang na agpakita ka pailaang manain. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Day tangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam ngam natangken mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak. Apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiw, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibubot. Naa, mamin ano nga ibagakken ka asaan asikat ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguraduam laang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguraduam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga okay lang ken ka ti relasyon da Bubot ken Angelica. Uwan, ngam paliiwak lang taday dyan nga Angelica tatang. Lungay adda mangagmaw. Ay talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay uwan tatang, siguraduan na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kun makitkita dita waiting shed. Sana kas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmatan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sa gundaway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga intad na kanyak.
Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.